Kasang Meghalaya People United Front MPUF hagine ki khandes ngi kala yo ya ke jing ujor na ki paidbah bakadon ke jing duna liter ka umpnyang kabala di sya ki paidbah daga sengkon lengdo filling station Las Kane West Janje Hills Kumta haga khat and real to rig unok pra arajar arpeusan haga jingalam command o general secretary ka central body haga jingadan lang o president ka Las Kane unit bat ki wei ki dukot ki la late sya ka nega filling station ka seng maria poi haga nega jaka kala pha ya o manager ban say ya ka jingtheu phnyang basan liter kabala dep pentikana certified da ka metrology department Henry ka long sisha kumbala ujo daki paidbah na malalap baka phnyang kaduna hadu si liter kasyang kalalay ujor haki pulit karalyang police station bat kumju ru sya katanat metrology bat kibala penlong penmanru ya ka joint inspection na kalyang jong officer in charge katanat ubapit ya ka east bat ya ka west Janje Hills ula ong bakat kum bakal long menta ampat la ban ay ya ka rai naga ka daw baka nega phnyang kaduna hadu katne Shushu ula benram ba on saya kren bat ki engineer ki balait pendai ya ka nega kor the phnyang khanang ba on sala ban le ya ki jingdan kam kaseng kala ong ba kan lej ujoro sya ki district consumer forum khanang ba on lab mano badan ktiha ka nega kam hadin kajing yuk komplain yung ida gubun kiwan tep niang hai ni hapo kaniga sengkon lang do filling station amte ina kaliang sen ha ka khan rutrik ubunai khat ar yung arjar option dewan jurip i dek mat la jong hi mana po i akan pom da phawan ra yu manager ya ka sam litar ko dep certified na po ka metrology department u thau yu phniang mana thau gi phniang cham yu ka phniang Duna bhago untuk kat kamwa dato ubiang ko kada kamte kani to ka message dene khubor ki paidbah ko kam gini ki pom umho chni akulmari ko to kam gini ki pom kiwa bam ya ko hok yung i ka paidbah